Ashafo ne adofo ma minchia monsanso emamo akwaba ene sesanso de hyemu e wa ha bi yensaka de papa bi e wo fidem ha se ya ne nsema wo ka nyina se emanye ne etwepi na ebusa ne se ne nante se ne sen ne nsema wo ne nkyiremu a wo de tudwa ne se oba bia kan mia nse ka Africa dwe na busua me pese obaje bre ne etwa ehu sima ne kwakotie ade kopoten a ema e de aye na nunti o kasa se mo de afa ma ho ye konkotie ebra na fe ye ba na ne aka chiri nso me da ba down e ma wo remfi so be like na wa share na face so wa subscribe me dey nje so na akosua adepa ye twa ehu sima ne konkotie embra sisia na mimi sa ohene ba na what to say bibia ye fine na ohene ba da so no wa ma ba bia ye osa adwo apoma ade na sie papa yo da osipi sa wo sire pa dia me so magu me kasa ni akosa o sa wo no ba di wawu yanko I'm say no 1997 ani aware na menene fa kuadwuma na yeyo nti brebia o ma me asase so enam kokoye adwuma nti o ma menene so no ote ase ye enam se asewo nyodo metua koko ama nkwala no mebe o 97 na hu no no ba na we na wo ye de adwuma ansa na wo be kwakwa kodo koko 97 no na mimi free drabin apem so okay nti ono ba mini asofu bi na kan maame obi na keka ma wo ade wa no monyo manu bonyo mpa na oba na mikuta sebi oba ne bi na wo yire dada na na asofu ne sa keka we ma na emema ebre ba sa no na da bi enya masa gina ba bi agina na enya masa kura ohene na obi wo hoda da ye den na sofo sakeka eye pomama wo na me nkwa sorry nti minua no so no ate asori okay nti mina na me ni secretary awa sorry nim na sana wo so nko bi ene na akwa secretary na me pe oba ware wo feel no nti minua no ene kan sa oba no nti bre o kan ma me so na mantem ena me ko pebi outside oka wo ba we ni ma wo no no nya o free we ni ma me na menini nye bibiada de na say mantem we no poma de no de nti de na ya kwansi de na medical ko fa ba ko bi wo kurufufuro so aba me kurumu ho o multiply nsem no mpacho tobo o se na wo ba bi ho dada na wasa akofa fufuro asa na poma de yi beba na bi ne eyetu ba na me ko fa fufuro dada no na me na wo okay na minua no so de no na nyi so se di ema me de nti na oni oba bi wo ho na unia na isa akopa fufuro ama wo na me peti ye no na me nwowe na me peba na me peba enti na me nim say first one be wo ama me enti say no edru an kan kire na ne na kire di say 9 months pe eja 1 year ana nyinze ni bi ama enti brebia ya me ko say mama me no shia ntimi hu so yi sa na di enti ena ba ne sa it is one thing here me no ntrebi me pefufu e di na hu so je mu ne mu ete se ke se ko nko fitiri na nshemu na ushem do be sen le bi aja se me pese me hu e bi ana fault ni free wo na ma wo no ama na fault ni free nti na uko do sen me ko 2 3 rounds no mu ana say na wotwe ni mu rounds no uko 2 consistent 1 2 oh me fi say me TV so okay eti 2 no eja tobo asasem no me na odi asem no bre me ti tobo 2 no uko no say bia uko 2 3 ni sa na dwono strong 2 3 niko fa so mam nyesa me body mitio niko na dwono 2 ade ba chiana o de 1 na so 2 + 1 na amount 3
Sebe 10 hono baako. Okay. Na be 2 3 what in ania. Okay. Go 5 for no dey so. Osana yete o. Osana yete normal. Dey empire boy. Eti ukọ ni 2 3 sa 9 months. Hey. Nana, who ya sure say 2 3 dey nyina bibi ba? Madam, let me prepare na me question. It is an me bo mpacho tobo. The intima mi bisa sa ne say o yete fo obi tie. Be say papa panyimu ni oba na te na ebi awuja oba no okra akofo oba fufuri. E die pa na ye hawo no. Ususu say wo say ye wona ne wona wo. Ebi wa na no bi wa fo ani je. Ebi kwa na ebi a wo ho antimi ensa ne papa. Ni nyina na bibi ba. Na wo ho ba. Where about what? Oh, Madam Mitipa. I just saying, we feeling it today. Say about who you is. Keke. Woman, no man there. Spermatosia, auntie, and about who you is. Oh, nice. Didn't you know about who you is? And a basana. Number catcher and say, this year, I was saying, I say, we are for one. I could do. And the idea, Miss Anno, go for one. You was our fine near my baby, not the boy I could go for real, say, by a body, making tone when you were young, but choose one. What you soon in na cotton, name the word you soon, dear fat. Dear me, ye de copa for you, make what me de co yenya medman de Bomodiana Sunday Fabremi. Auntie Mukoton or by an am discana be abeboa medman. Okay. Or the qua or the pepper or beba me crumwa or beba and water. Say, I was here there, trim. Oh, see you. She say ya mintimi enke come home. Oh, and I'm sure the intimi catch ni sister Bako, ni sister Penny say, the woman a yemen intimi ministry inti me war fufu. Inti fufu me one on me man enemy me nuane de no so for me de na o kan man. Inti o kan man na me no so di kaba, no so put no. Tibra or call for more than I call Mammy, sister, I'm a Sunday, me one. What do we for from no quatra? We read that anywhere from. Hey, why in a bat would you fatal? Ye call fool. Into honest so bar, say, or buy fool. I dear Tia, Nanko couldn't cool. And maybe walk over drill. And I'm say, Debbie, me, sir, and I'm say, Mammy, dear, make us me one. Only. New wife no if you quite you near ma hey naja woni so ban benya booking at and no say come fanning ye a penny and I'm see minty me mammy no awadi intimidate sa sister we are and I'm a one oh odan me one beni and me be trying boy intimidate boy and I'm sister a pomain is here okay the brain is here, and not to say me befe, ne mammy, and in a bushing. So no sooner is she and me bow. Or no catcher will say, be no sooner my drew and I be biana. Tuning, I will say, Menene will remember 5. Oh, wow. Bakune 3. Oh, nice. 4. Okay. And the meanings where we SS. Nampen phone me in the almost woman goes school. Goes your man's or manco. And I'm catching ne mammy say, or was assy. Oh, Pomano mammy was assy. Namsi mammy, as I send me to a mid-beer cuckoo nibi. It is Cassania Musumi, the cat be a basin. Namsi made be a basin. And from Jumanana way. Okay. Bomija and Commonia, Namsi me be an Anna. If you catch a mass and say basin, a veggie land and I say. And a mammy jay, and I'm Bianca. Okay. Bianca and I'm Tibefi Jazzy. You are $15. I'm the abba. And it could do. Beauty
nneɛma bebree so nti me dɔfo no a metwa buro no a na me bɔtɔ dwe efem saa na 97 no ɛna meka kyerɛ maame no sɛ maame akola wasase no mɛyɛ bi koko paa okay bra wanim kakra maame no sɛ yɛ wo yiri maame anasa wo yiri na mu na aka kyerɛ no yiri no maame okay masi baan okay ɛna so yɛ mame na ɔno kura ɔware yɛ no obi amfa koko dua baako kura nsi masase ne so na emu wote wadwene adwempa so be bi na nkola na nya bia me de wase pinti ye nti madam free 97 no ebesi 2025 in fact dey da aji me do ya me pam no na me fa dey prekope yes wo ye afuo no wo nko na wo ye koko no me nko na me pam die bibia na oba no moa o na oboa me face no ahyase no de oboa me pa nti me katen say ka wo de ye ko a oye duanu ma me wi a wo de nko onyije akola na agro eno se wo ye sa wo no wontimi nti wono say kete ne makola no na akola nda so a no no so eye da bi adwuma kakra okay iti ye gusu a ye adwuma afede me do be 4-5 to 6 years na me share for me share ma me say ye nche for eye me yire poma no okay and am say oh ni eche sen eno si ye nche na bia me be fa bi kura koma me nkola na me ko ensu no di ka wo 4 me ko fa bi akoma me nkola na ye bia wo and am say oh na wo yire na we kura de beto mu sen eno ma me ka say we de ka munya yi adwo jai na nka munya yi wanti ase ene ja ye chemu nti se ye kotu emodo ba ye che okay bra wanim kaka de na esi sesi a madam de esi ni se koko no adwuma me yo no a wo mame asase ne so wo moame sesi a wo yi na ni kura firi adwuma me ye no nti waje nkrofo asase ena ododua banche bode ni menke ni ebu na wo tim koko efase ye masa asase wura abra wo de no wo ho me de no wo na me sori a na me do nkrofo ne de no bitimi ko ye kokko atenti bitimi ko do sa bitimi eko pam ni adi nyina nti ya na ye me ya pa se manka na mbo na se mimi de da ho pa mimi no wo nkwala na me kwa ye ndie wo nko obi de na me ka se me nko so na enebu afu na koye ntokwa ama mene no eye ntokwa pa me ni bere pa fi se me ye nkwase adwuma enti den na opese ye boa o papa sisi ama de me de pa ense sale hwehwe adwo ama me ma ye adwuma na me yare Tese wanya mfie sei sisi amu 67 years 67 eni ho fe empa mu nyina wo ho den se de wo tie madam na sisi awoja me waja ko wako minim kura na eko asori mpaibo efiada ndi epo asori na me sofu ni nua peni sofu no keka na ma wo no a debi sofu na me ni asori ba this tese wo ye sofu debi onda so ye secretary na me asafu peni okay ena onua na kachire me se papa wo yiri si wako ukumu akoka chire obusu afo si wajawo etibra ye pon asori aye pie no o kan sa asem in fact na my unconscious kaka why you unconscious unconscious just say mabamu bu nka bin shame so be jaw ena so nyam na me ja no nti okoye no na mse o se wakasa aye esu na menene tie no e free be November no ba ne nyina no oye duane a o man bi ni na mse mate na me so yes papa ne kasa no wo fompa minim dem masetu die na me dikaka cho se ma mecho yo voice masetu wa beda edan bi ana me nkola ne dem
se mintu de o me ne da no na se wo na wo ye be ma wo fie be ma de wo na wo ye tire ne fie ni wo me o ma me fie nti wa nsi bi da bi adan nti wo senchi nti wo de wo bi ho o ma me fie na me tie senchi na asem esiye okay mi free dwaben apem so nti chese dwaben wudu dwaben de a wo de wo ho na me wo me si ni de okay ma me ne bae no na me ni na tim eye pipia ono ana ni tua tufre wo ton ya na madam manton na me ni sister nya case ye court case enti bre ba sa nka me ya ko je na magistrate di asem no na o release me se me di be name me san bond style shosho ba no ma me ana oni ho me ko san bond 1 year no and I'm say mintra me kro mo honte ma me no me enko ni land no so na me enko ye djuma and say be eko wi si enti se ya no me ya ke wurem san say ahode ana me de be ye o ma me de na emfaso bebe mu no brebia me de na nkrofo asase so ena eyo na me pam na me sin na enti ude na opese ye nyema enti se ya madam me ba ya me de me se mami nana ohima me ba ya me se kokon mintimi se sabat kokon so ya ko be 3.5 acres biblia ka wirem enti de o se eya me nche na me mfema no me ti kokon na me nchem mienu enam se me nchem mienu kokon me se sabat wunya wo de koma o ma me de a o de ma yo me nche na wo ye ni enti me de ne de me ti de menya bia me ti ahwe me ho ya de sa na woni naka ai sa na mba ha me kan enti me ti ahwe me ho ya de me di kosi press magiska fisa minti menya ho adwuma bi o na me de akwa ko jiska na me de ahwe me ho ya de na menya ahoto a na tama ni pan besu mu makwa ko ji ma de na afi ma ye na me ne nkola e de na me de bae ha yo ti mi yare wakwa ko jame na mi yare a wakwa ko jame no a won so si upe kokos na nti oban wa nya hwi no oja wo ya frɛ won fa enti mi mfa sika emrew ba ku fo wi aduregu enti o papa kura bae o papa wo no e ka kyense mi nkoye no ho ade anti woni ntra nyina wa nya no ho ade madam me kwakoye no ho ade na o papa ne ka baby enti o ka baby na papa ne se so otiase o so wo minye no ho ade ma onuano enti me koye se me kwakoye no ho ade de o papa ne je me no me de koye enti wo so a eni o papa nua ba ko ne bogu se isa enti wo na nanka de koye no ho ade no papa ne se na me yere no wo yare pa enti mitimi de ni firi akura wo hyemechi na me de na bakurum abefa ka ba hospital sa enti papa ne be hunu several times and was mama o ha be me pa o ye adwuma nyeska brebia na ko hospital enti me ka kire me ti asi meje no 500 samre 500 yes sir titizika 500 yes sir any bruni sa kotwa on femre me fi se ka wa bo ohunu edo so bebre wo scan go enti obai wa nya no hwe no so oja wo madam me nya no hwe ojidi sade na ba ko no ho dada no a me ka una say ma nya no hwe tese na de me nka na me akọ na me me wono ko tia ba say ohima eno ko na me kan ma nya no hwe na me mpe e ma bro na de onu be ya eye me ya no on de me ko kan o si me nka na de okoko ye bi na me kan ya to yire ne nkrai de opese wo kan ya frɛ na won fa bi kwa no titi yi ho a wo hwɛ ye me de mema ho kwa adwa mu se ya na ye me ya eti adwopoma ohene ba mo abe na edo ba injira FM se me no bisi yentuma ha me ka kyerɛw amo ate se me yare nyamna me ja wo no akogya me se me na me ja wo a ke be ka se mi nsumu na wakokbo mabusu ama na se me yare nti se nchi amete no se mi wu a mento so se si ama ha dan ena metimu wa wani tua
sesi adwuma me no ye banje kura me ko pebia wo so ma me ntu bode me bedwem na me betobie eti wuma ba ko ka se o yiri na de ba enti sabi kura ko no edi nam se dabi meto enti me discount ma odo nso duru ba bia na SMT me discount ma do ma ne de ba market ho me ba ma mpoma Madam, hello. You are now to say Na ko pa mo papa. Yo, me ya mamme. Wada ma woni mo hene ba mo aben. Papa, madam. Yo, enkomo bia wo boye no emu ewrem kakra be ma woni no atena ma mukura nkoda ewom na yade ba ya chese waja no ma efuo kura wono a wobre hu kura no wo ma ne kwan e ma ne nkom ade na waye na yakayaka de sa Me papa wo se ensu o te aka me ti kaka ni yi. ya nya me ntiatem kakra me say ba mai say wone wo na tie wone wo na tie ma aba wone ne ntem ama sese no yade kakra bi na bebo no yade bo na wadwane agya no wasa man restrictions afu a wono akra ye no watimi kura nkom enkotwa no bai sese wapam no mo no akọ high die e de na asi Oh, madam. yes Madam, na me ka se ensu ba na me pa chao bebre madam. Ye akoba ni say. E wa ka na me no na net ye e da papa le se me ka se me nyini goni aye. Madam, o wo su be bi kuta no a ano odin tika na pese. Na nye yare na me ya na me nye sika ba ya, kan pese mo ne mo nyina mo to se. Na ma hu me na ka me su ma hu mo, na ma se ma wo me nu bi ala ka maka ma te madam. Esi ne ma se me ne be ya juma. Na sabe o yare na ma pa mo se me ma ne nkom. Esi da, na me ne me dance ni. No ni pe dia se de wono ni. Me dia pro sam ne me dance ni. Pere ni nya me si bo no. Sam ne me dance. Ya kura no. Nya na me fam ko pam mo pam. Madam, Let's me nya sa. Me for 9 times. Anya sa na tie, madam. Me juice ka. Kamu hapam me juice ka. Hello. yeah Hello. Me pam me shintana. Unu bro. Na de bro na ma oba no omo wi na me te ho. Wo ma me bi wi. Me jimi ama wo nti. Me se me jo sa apam no husika 9 days no. Me ji husika. me bo Hello. mama poma Madam. So nya wi. what say ne ya wo nyina ne say yade ba ye mu na wagya no ebro kura na obenu a wo ma ni be ma wo ne natena e de ba ne nko a na waye o me do Na me tira o se. Mi awono wo kan sa no, enye sa na tie ensi se. Woni be ma te. te say e wona nka me pe kakra bi na tie Ma wo ama mo banyini, na sa abre sabe wa yale amese wo yale te ko ensi da. Enta wanta wa kakra ba me ne nta madam koko hu asam. Ma sa afese na wuti meti ba ne yaye koko kakra ma na ba. Koko ne so ni epeye. Papa ti koko a wase wo ma me, enye hwe wo de wo ma me afa. Madam, nyame ni me dance ni afuma ni ka receipt kaka ni jokuo. Wo fa receipt ni mame. Na me fa ko gumi kuo kra tem. Se de aban ba ai. E kuo le bari e chedra menye dia na bonus ba menye dia papa se ni koko ti o fa receipt mame ne e mame tena. Dete na me se me fa ma wo no. Wo ma me de yo me enche wo de ama aba no. Wo de ama oba kokuma ti bibia ni a wo gima no. Na watwa me media agya ebra mo kosusu mo afuo no wo ti hu asem bi eso boy no kokuma ko ya o mo kosusu enti eno cross receipt one farmer no madam me se me ni koko a me ono se me de manu turogu na yi mu a wo fa me em support me media mama enti eno wo de waka se wo fa me support me me ba poma support ne ba na de no me ba te me pene enti be me pese me hu ade airport ya wo gina so a wo digya no Pato ni a gina so gina ne se. Sabli seat na atamo no. Ono no ko ndia mi se mi epa ya sa. Ma afi de nyankopon se no wani munyam. Wanya kura wanya ba se bag mi no madam. Na sabli kura no. E ko ba ata no. Ne meyi kura ka. Ono akura me wofa ebusia pe ni wo so ma wo ka sem no. Ni nim ni entira wo ni me be entira wo. Madam e tete mi nim papa mi tete mi munya. Tie dia o pese de enti odo ba e no. Ka kire no.
ayi wosi wunum de ntia me do ban wadu ayi social ayi odo so hen social welfare ho no se me si me beku wo no wo ka kire me ana wo ba na me di awu ka ba wa me ha wo mo frɛ me a me ko apim so wo mo frɛ me se me mra na me yiri poma de me aba ho se me si beku no na wo ka se obeku no madam man ka bibia me ko so ko yi ma no ho me ko e wo mo frɛ me ko yi me ba na no ba wo ko ho no ka kire me na me ma bensa so e de wo ba ha me na ma bo amane me mo amane me ga ba mamane o se de se ka me kira wo sana ba ai bo ha no me wo fansam ya me wo fa ya kan ti me no ni esa wo de ba ho me ga ba mamane ti ano me ayi a wo de atom so se me yare da ho a na ho a na komra leba wo mo ma yin se yenyi ahome na ya ye djuma yenyi ahome ne tenti wa me ya bia me fa nko afo mu nko ye djuma koko no da ho na enkwala no e ko school ni ade a wo mba ye na kama anya hwe a kasembe no ko beka ukwa na ka beka se ma me wasase so mo papa anye hu enti no na say wo pe and so aware no madam me den kamen ka se me kamen penu no no na akoka se ni ba enti wo pe se aware ni nsie mra wo pe wo yere no wo do wo yere biem madam me de na me ka se kamen me do no enyanka me se wo do wo yere biem ye na me ka se enka kamen do no pa no me man ego no de waye no wa ma no me hu se ekoko basa se wo do wo yere ai me do no simple eja mami wo do ba no se nka wade no nyeye na montena madam kamedon ohene ba mama me say wo do wo yere no ai da bi so be come oba no be hu so da so don pa de nko akode be ni pa no ni imagine aja bana obi minim say ya wo bati asem ye kan firi baby wo do ba no wo do yere no madam me do no na ka me kire ho da bi nkire poma madam wo kunu wo do no madam pa to do na te ko me peni bi na ma na te ko asina wo pe madam tina me ka se enye yade a me yale me enye sika ama na me ba na ene wo da na wo beba da na wo beba me se ame no ka te madam me ni sika o no fe ke no ame de ba no say me do no fe ne keke enti say na yade a me da ho enti no me nyare na me de ba ha aja lori fe ni say me ka to me ba kuma si a che do no ne be hunu film wo ba say madam no me hebi no won there be so ni bi ode ba me so mpese wo ba enti ye say wo ba wo ka say bedu 100 cedis madam enu be 50 cedis yes okay poma madam ama producer send sika no ama wo e kina no pabra why madam we me pa chewo nka mi nya no me no kasa sesi e baba MTN for obotia wo de fa no for me lai sesi a o mo betwe kope obi a woye mobile money ana pe obi a woyi su mobile money fa number na ma ye na yen sending so me bobotia to prepaid 50 Ghana go me phone so enti se wo sande ba sesi a ye betwe say make you prepared ni 50 no mama olori fe 50 ti 100 beba e kira no pabra madam okay me da say pa cho chan nyambo atambe se pa cho be 9 cry won't unye late pa cho mate asibebre me da madam Angeles Naima ega mami 2 minutes pe na be ma bufro bi so ho akadwa mu thank you ena ya na mekan na anyima unyansa so ana nyame ahira amen ana de otan obebre amen anyima eja hwe entuntum si hwe ho a yem panic yem mono emia no odi onsafa ho na watuko de yem fa ho yem mono
See, ese umia ni aba no mia ene honam. Oba pai no. Umpai no. Experience. Na entuntun si hwe aho a ye pam no ye mono. Because no aho den wo. Ebi na ye papa yi o. Okay. Esi ho anoko boy. Body say pow. Onso obi sa no no wontumi mpa mu nka. Na ma. No kure. Ne kan one. Me papa yi atia ye me papa mu a. Oye mistake be brave. Okay. Okasa nyina na me hwe ni din. Na ya na asantefo ta kan se mi se obi wa ye nkanati sem. Na just obi kwa manyemu a ye mpa na pampam ye se na ba. Na mba pa me papa na pampam. Pa kakra bi 1 minute. Ono anete hey. Na hima. Eja. Anko ya panimu che mi bebre. Nsu eje mo na. Ai snow na eto. Ghana snow. Na hima. Me papa ya panimu che mi bebre. Onim se oba asase. Anabusia asase enya wo de enya wo abusia be onkwase ebo no obu oba ba akono no nyame achia na ka no oba ba akono eso wo dabi patotemiye na hima tie wait me papa no statement kire se na maame no oyisu aduro wantimi ameki any ayi lajatic ayi bia mama ntia se legit yanko amoma hu se maame no ye ne boni bi maame no ha oba ye muni kwase oba ye times oba se be ma bia na den so baby to oba bia wo share problem sa maame no obo awo maame no ni ni suo na ama se wo ti ni suo no hwa maame bia na no ka chem se ye maame nye first wife wo hu fufu enti wo ka gri na pamo no enwiram ane ye de oba kire na onim se saben producer ayasaman aye kan se ahonhoma adwudwuma na wo ye no okay enwiram ana wo de oba ubu yere na oba na odi kan no so ubu no fele ne do no ana you responsible person ka woni be kofie na woni na tena se wo me na nka media mini bibia tia wo eba na me pe no mahunu se bibi se ma info ne fefem na mom enwiram na wo do yiri second panimu ansana oya saade no adwene na mantem na ansako ne oba me yede ne su fidie enwiram hom na asum afidie no ama oba ne mpa bonso na ama se menka se na atua wo kai sesenye no ana oba na wo akọ wonya ne ho ade o such a great mistake such a great and wonderful and passion mistake objection mame oba adwuma mame 2 minutes enko said the evangelist ekano adia eya pa ne se woni ukunu ho no akofo oba foforo abase enne mi jao wase hu oba no me de ode aye no kwa me de poma wa ya de mabo mi se mama no a kire papa ni nyansa okase sana ote wa chele se hu ya ka fa dada na yeah onko fa dada no so asenke ba ma me ba ende fa ho nende be ende wo yire nka papa ne wo fa pa o me kwa ma trema no oh baba ni se kwa na ma feel no we give martials enti no pama ma bo mi se mama no wa chele se hu ya ka fa dada no aye ko se oba ba ko no wa boka che na bio nyame na atua wafa dada na tie no ka no necessary se ene wi ya yanka wasa dabi wa asa bu koku no ja minyanya na natabria menya obana na natabri no wai do to nyomo no me nyuntu ni pa na natabri asa wo to nyom ya me ni pa no me ba order we don't band na o ma men hihye ne makura na after no never platforms ye nya nko ba bia mo twenza aja na woni to nyom na ba won kan kire me because because no ya nyuntu ni pa because na wo hwe me tell me band they be ye wonders wow mami acapella na ene se wa wo ye ma light da aja mama acapella na mi hu sampa sa to nyom se enyuma na yeah enyum bia wonim to bia so ni mi ahwebie so ni mi ahwebie beto mre bi na mi ni wiasi so ni mi ahwebi na ko so ni mi ahwebie so ni mi ahwebie beto mre bi na mi ni wiasi so ni mi ahwebi na ko oda seni eya do nua
echebi ni ewe fi wi asimu ye kwa ye bei obi ni mo bi na wi yo so ni ya ye bi na kwa Au. eti kama kwa bua etuma ya mi ye echebi no ni wi asimu so ni ya ye bi na kwa nipa mebi chebi wata zizo etrani ekwe so ni ya ye bi so ni ya ye bi na kwa mame nyumfufuro na mehade minu odu ye ku ye o minu odu ye nya kakura mi hu boni amaye me frenu awosu muami bawo do be shi ami pedi ti be shi ami frewo do mami o mama frewo do mami mi ko so betu makoti pepi na sa mi hu wa to krebie mabo awade ti sa hwehwe mi hwe wa wo so ahwembi o be ku twa nifa the first way to benkum appreciate to kwa yes when he train here dan boko who odu en ko kra me friend I was never won nanti in fact ma kwabekwan there is that indirectly yeah trauma for mama boy oh wow meaning so ni nyum to sa madam born nyame che me ni ma mienu oh na ni nyina mo fanya duma ifie mo asem ya ni ekorofa e boase as good me ka me ni antoliti eku me ni pokunti abobo nyina oh na eja abrabo yeka wo bra obi asem o yemu pa yemu ntinamde maami pa ya usa wo yere no do no ho dia I'll fix it why mama hwe na me nka mumum na montina me nana utio siribo nana me nana twa picture pain utio siribo me photo wo ne hotisi wo de gentwema ayimra wate yentwema ne mra wo de gigide ma me na tie wunu ya ba ma bi so de na wei de asem we no emu evrem Ebeneza wo ben efi praso bi de wo ba nyina kura minim so wodi bibi fufuro na ba asen praso ton na owo disability so kakra ya chese okra crutches wodi su ani abenedie na bedan adan a wono so obabi adinawu yeah ma osamu de obomu ye wa mamu to amamu nufu amamu ayi highlight mo ni media say ni wa bomu ye I to say bibia you fine na ebanza na comfort nso aye o say wo so to nyum wana pacho de anka ma me capella sisi me de no de eteno menene tena ye no faze me nya adwuma bi antibidie na ya me hyehye ne nkakra na den na wunya problem we if ya we ya na nde me ma me se nya 3 years no de me kwafu enti efi afum na ye banana me na ya dwo ba sabre na ntoburu aba enti no mu nim se ntoburu enti o de me call hospital mu se nyi ntoburu na o de me call kofu dua okay enti kofu dua nsa na o mu koye ya na metumi use crutches de nante kafra yeah it can be so kafra bomen common kwa aha tie dey ampacho timeme ko fa no na owo baba ko dada enti ese menene nso be wu mienu kan ho okay enti ensu a na ya no oyi ton a na eja ye de hwe ho kakra na menso minya dua bi ebenyen ya na machine bidie nti said the situation sitie we dey na wo hye bidie no obi boa wa na idu ne hye ne de a oba na ne enkwala ya wo ho ne boa me ba na tie ni tu ndia ne enokwa se mete form na me mitu na tie ni tu buso kafra enkwala ne enyini mu no na eka ne nso ukọ anim enti eba na me koto ya na wawo ndada no ono otwe bi si afi ti oba betwere no na se eka kakra wo ho wasi etuetua na oyese sa na tie dia ensuo ne ton na oton no okoyi ne nkofo fri ejuma on hye de nya ahibia nti sa na tie dia wati se ejuma bi aba ho ba bi efro we samai ti obekwa akopesa ejuma ni bia e na ope kakra dia betua akoda ne registration no ejuma ba ya na galamsey
na wape kakra dia betua ankwala ne registration nti obi ananka wape bia out of range ne bi na ono abetena ase na oyi ni nso ya ton anu ni mu mbeboa no na ode ko nti okoye ne nso wenso menkwa ama mintumi nye sai bidi adwuma eti se woni nkwala ne ewo fie mpacha e na oba no momu ko galamsey mpacha okudu one nso a adwuma no sisi o mama ma na nya agyaye na se ubenye bi se ubenye ska gite bi awono a wo ye na aduane na obi anso pe bi ma ne se onkonko ye se aduane na manager no da nim ne pese one na ye bi ansa na wafa na adwuma no nso saade ne de nya de obeye enti bi ase wona wono aduane na waba be boaboa wa enti kakra obenya no na wasen asan ne ye bi ne yasan de adidi enti wo mutwere wieye na ne ba pani no ne papa mo yes wo mde ne be ko SS enti wo meboa wo ti na nkwala mi no na akoda me nko aso ti me yesen ka wo mra no so oba nso a aho kire kro na no kra mu nso de du ba bi kra ye didi mu eden so no ansen ne bo na ti o na sese wono no wo no sese me fa ne se wo kra na wo ye modemofo e na opa adwuma waja wo hoti galamsey asensem nyina ye ti o waja wo ene wo mai akotena galamsey ase woko di sen be 6 months 6 months acha eya oba no san kwa na o ma no waba eti den na ye wo house say ti nka me ha ne se nka me ba be sram se nka ti fo mo ame nanka omo ma me fridge ni bi mfa ma no nanka o metena se no nton nsuo unti dada 6 months no ko ene fridge na esen okọ enyina nti obeso chese wonyanya sika stylish hwe oba no ma me na mimisa no ade no dunya ne nso no bi no san de sen ne ye ma inse so obetena se na wo ye kweli nda wo to susu nkaka na onya ye no ano onya na wo ti awade ase ukunu nti apo woja ukunu hono makotena ba bi se ewo ma na maba aho kire de ewo ba bi a eben but to condition you kwa wuti how do you even eat we dey didi ana jonso e wonu kura hia me che didi no o say Debbie anaju mu nsemo ho ti eja anaju mu nsemo nya nna nko a o at least say mutu kwachi ana ha ana kutre kwa ba wo say obende ana anaju so ye wo mema vitamin C oba down che odi opa bisapani odo nsatu no so kra keke na oda ho kra na e ma utumita onye free abofo no ho meba onya boche hello comfort Ma. Ati say. Pacheyo. Na aden na woni Ebeneza bunyina ma brasi ukunu wonti apo. Na waja onu nko a wo se okopepa bi adi. Na metena siko mu hwe o mai. Ani ukunu. Ma ya sao. We ka klenti na me ka chen se sa da me kope jumaye. Na bra motie no na wonya adwuma bia. Davio, ono anga se nim sei. Awon chenu ma ni ewo. Mebo, wonya adwuma bia sasen. Se mi nye pana ni ye na ye di ono nim se pana ni ye na ye di ni kakanga kala na ha ni de enye kula. Enti busumi nsie ya wakwaka hoyi ya fridge sika wunya ye enti mfie mienu kura na wunya fridge sika no a wukuni ubeja ne sa Sa mesle ne ka kire no no aso ka kire me ono mesle na ono so ka ne ha na mesle ne ka kire no ono anga seni sei na esi mesle na ono me ka me ha ne kire ne se me kwa minye ba bia me ye adwuma ba ko no so ka kire me se ti se Mimi ne betena dia onu mama me se adwuma ne bia me zu sa bla no me onu anka se nim se me ntimi nye alam se ase de ye mfa woni agro eno abusumi nsi anyina wo bia anta frebi Dabi onu anim pa me sa de ne pa de mi nye bi mpoda onu anka se nim we onu anka sa no mu bisa na onu abeka akire mu
ade ye ntimi mi se obi mo obi ni obi ho adanse ye woni nyame ntamu asemwa na me besa me bisa se me pa che wada woko ye hefa pote na wote he na wote me why asamai but one chain na woko tena wo madam Fubina me ne koi brafie na behwe okunu wate da me ya me ka sen ka me fem na ya me basa wo che ko mutimi dimia na ma ya mabo no angesen yetimi nia mu magini enu o mu magini enu ya na msen oh me yes akura na ebasa me busa me bo me ko ha na wo asem se na ma ko fa ya le fa to me onu won to me nsame na fa ko si ya fa na ma ya ha asa asem ne kire o me bla mu ni na sa nte fu am da mo ta mi bla no ma biem me ka se brafie adabe na obeba o ka sa me na me ti ni abanya mo ochina na me mo nkonten kwere nipa mienu miensa bi enkosu nkire wo mo se pa ne pa se ye fridge na wo pedi a me nsu nkire nipa ba ku mienu miensa bi se no ankasa no esika ho ye din nipa nsu so ho kire wo mo ewo ko bi tu mo ho kire me ahun na me ka no enti no mama ensu mensu mama su dia mempe o eden ma gwono beto do ha ne time ha ko bata pylori no on fire kafra eben we me de shani pa ba mi ensa bi nkon pisolo wadama na ho akwa biem na mmoni din na kamitiri me bi ma Nigeria mo de monye jemra na anu se de ye toma wo bayi ya wada ya fridge ne de ha ya menya bi 35 wa meto mabopi solo din na du je fe bebo me kakra na wo so a de opesa wo bo abie pacho ye wo project kra ye nya nwie ye we ya manifuo no kakaka me de number we na atudwa pacho we de ye mia na me pese me ye de ma papa yi me sremu 0543 785613 eye fridge ni kekerieto ye wi e bebo pass wa be se he ya na ya mo ba no ba na watsena papa yi hu areho kwa sunsun ekumsunsum onu amu ne ho mfa no na ono nko asate ya fo sei na hu ne a wonye ne ho bia eno so ma rechiche enti wo betua 200 why no problem okay na mami misi mami me wo ba kan scan mami die wo mami say package o beti 2 da mami de okay o mami say wa so peso tonsu on peso beyi timunya fridge na beto nsu sachets no 50 makmako 50 nyanko ponsha yangu pon desa be ya fridge na fridge nya mai fridge se mo oh na me to check for class na me to phone okay okay eti pacho me see number na so number we ya me dia to is my personal number pacho e me ha me phone eni misremu oba ye no ye hwese de na ne masi ko no na anu enyan enti na ye ntimi nye ho hwe ene episode lady kan e de ne de aba sisi ya no ohene eni obi adika chew 1000 dada ye wa ha enti be me asem no ye de video no beto so ama wahwe bi me pa cho me si number no so biem e 0543 785613 edini ye Marian tutu bi ne wa pa cho me din yankasa no hima bi ne wa wo bi ne wa na ne se wo nyira ye kura hwe abuso abra Facebook na be hwe bi media minim si yesi amwa nipa wo bra nipa ti ase so hu no na oba no so nkuradwen kakra wo ni tiri mu kire se ene adwuma de obi store wo twade a kire me na nse yayi gare no wa kire ne miensa enkate ya miensa me hwenam si we na wo ye wo se amama ena me ye wasante mampom ena women's webufo ya boabo sika no kakra ya de enti muma ya moa bi na enye ye mi bo nipa ni din no
ena ebi aba no ntimi nim se mo beye ama yetimi bikura na ntose ade enche no na yetimi ato fridge no ama be me na oba no anya kwa aba wanye bi e de ahwe eye mo fa lady wo be ma yesey acho it's competitive day what is it's got one on kasa sa okay sugar content ada baba okay enti me papa cho sana ye beye no aja o yere no do no pa o enti wujidi say nya fridge no mo ba na obetina se ya adwuma no wanu asem so la mi gina o if is said the Nimianum be music cano crano, say on no mea, Gabianco, on me a jade dada. By so, or call no more casa semibia, or no babe catcher. Enti me pese o kesi supi say the fridge and yam fan of iba I say price me am drive over tomato pick up in the two e dia ba na dia ba chicha bele wedim he enti o de be ya adwuma mpa cha o de be ya adwuma. My program aboka but me so me 500 na no ni kwa enwe ni mu de me lasa wa kaka didi the coach e for what I say oh eba sara mo ho so oh okay menya messages ni bi wa but we quick one okay obi nso amayen 100 cedis gifty anwa wa my 100 cedis inti okay yenhwe eno beka we hu a keka ko 1001 me sha obo se me jeje afo de ne ade ne ka hu a hwe be ba ya wada wono yire nyina mba be fa fridge ne nsuo na ko why nto de ka wa koma to yen ashafo ne adofo ya ko share video na ba ye tie mu mienu na ankyere mu ma me ne de ene papa ne de ni nyina ye na usua no correction bi an pese me ye e wo ha sei at times ne ka se mmema ne ka se mmane so ka se mmema ne so anye sisi ahwan ene ye na hwan na enye ade no efie bia mensa wo ba ko betumi akwa hye oba bia sa oba no ne suban na ne ho de emfa nti de bia no behu ne se sa nipa na ye de enye obi o hono ma ne suban na enye but eno nkyere se emma nyina anye ana se mmema nyina enye mumiefa we mfie timi ne kai eka sa ansem pa ontumi nyina oba ba ko esuban so emfa ni enka se emma nyina anye ana se ontumi nyina be ma ba ko suban so enka se mmema nyina enye yefa we efa ntu yetim aha na ndu besi na emu mehia wadwen kyere e wo comment section ho no me hia me pa like na fi share na subscribe media me so ene na akosia ade pa hanso eye emergency Ghana TV na ma menda wase na men crowd say wo share me na wo tie mi da se ne be sanso de share e wa habi ma crowd